Прозоры бюджет васталарындан аман миллиард долларны иктисат етті. Бу есе Украинада devlet дарикнын ел бюджетінің қарарнен 10%-дыр. Бу нетижені электрон devlet дарик көру системасы 2016 сенесі августын бірінден көстерді. Прозоры семерлігіне қымет кесіп, үкіметте оны дігер салаларда да қоланмаға істейлер. Шу жүмледен devlet şirketlerinin milliyleştiruvinde. Буквально декілька тижнів назад Birkaç ay evvelsi devlet mülkiyeti fondu ile umumi kararını verdik. Ona göre devlet şirketleri Prozora sistemasını kullanmak gerektir. Bu ise neticelerini gösterecek növbeteki adımdır. Ринок закупівель є великий. Tedarik çarşısı büyüktür. Desentralizatsiya keçirilgen vaktında. Çok basmaklı IT marketinginin ve programa teminlevinin bu kısmı yerli hakimiyet organlarının seviyesinde kullanılabilir. Bu şehir memuriyetleri, bu nazirlikler, devlet şirketleri, hem de mufli solgan maliye, müesseslerine ait hesaplarının amelge geçirilmesinde.